Riwruok mar joma mine kaunti ma Mombasa dwaro mondo piny owacho oked motegno kendo kelo gike midhiero ma yedhe mamero ji kele gwengego. Minego yango rochruok mar arita kwe kaka mano ma ikelo kod tiyo gi yedhe mamero ji ka kweth njore tiyogo mago moserocho ngima jodak, ka bende gi yango nok mar tije kaka achiel kuom gigo makelo rochruok mar arita kwe, ka gikwayo piny owacho mamalo kod mar counties mondo nyuolie thuolo mag tije ahinya to e chenro mage kendo nywandoe rowere. Na mihadarati watoto wetu wameanza kuuziwa wakiwa katika ile tender age ambayo hawawezi kujizuia, na hiyo imewaathiri. Jambo lingine, hakika ugumu wa maisha. Maana mama wa Mombasa ama mzazi wa Mombasa wengi ni wale ambao wanapata chini ya 10,000 kwa mwezi. Na unapata huyu mtu ana familia, ana mke na watoto kama ni mume. Kwanza hao wa insecurity ni watoto wadogo sana. Si ati ni watu wazima. Ni from the age of 12 kuendelea. Na ukiangalia hiyo ni age yenye bado inaenda shule. Sasa hapo tutasema kuna mahali hakuja tiliwa mkazo. Na hiyo ni government isaidiane na wananchi na serikali yenye iko katika county levels. Ningelisema serikali yetu ijukumike zaidi, iingie mashinani, kwa sababu hawa watoto ambao unasikia hawaendi shule ni kulingana na ile hali ya wazazi vile wako. Mimi kama mama Zipora ningeomba serikali ifanye kuwa hizi shule watoto wasome bure, watoto waangaliwe uniform wapewe bure. Kapod wantiere weche motenore kod kedho gi yedhe mamero ji, kweth moro mar rowere kaunti ma Nandi ochako chenro mar puonjo oganda rach kata midhiero matiyo kod yedhe mamero ji kod madho kuong'. Matimore tok medruok e kwan rowere ma madho kuong' to tiyo kod yedhe mamero ji. Grupno moriwo rowere moseweyo madho kuong' kod jotend rowerego tiyo kod yore mag tudruok mag mbui, talanta kod bagro mopogore opogore mar lero rach mar madho kuong' to gima bende rach mokelo e ngima rowere. This year I have recovered. I have stayed for 2.5 months, just half a month to go. So I can encourage my fellow friends out there who are still taking these substances to change their way, to seek help. Siutoa mawimbo zenye zina encourage vijana at least wachane na drug abuse and substance abuse. Yani pia tunaongea na vijana at least wa reform. I decided to celebrate my birthday with the alcohol recoveries. We have a lot of social issues that are related to alcohol and substance abuse. Now, I thought it's a good idea. Wakati tunahusisha pia the public kwa this fight ya illicit brews, tunajua tutafaulu. Yetu kama serikali bado tunaendelea kupigana na pombe mbaya katika Kapsabet division, na pia bado tunaendelea na kujaribu kumaliza drugs ambazo zimeinfiltrate katika Kapsabet market. Kwa hivyo pamoja na polisi na county government ya Nandi tunafanya vile tuwezavyo ili kumaliza vitu hivi. Joriemb nyamburko mag taxi matiyo kod yore ng'we yamo kata digital taxi koro chano bago ng'anyo